Društvo u sotrudnictve za službu za transfuziju krevi zo Verbasu na akciji nazberalo okolo 50 jedinki krevi, a sam predsjedatelj društva Zlatko Naďfeji ocenil tu akciju jak najuspješnejšu poteraz. Društvo takie akcije organizuje 2 raz do roka, a to bula 15. po šore. Z tej nahody doktorka Mirjana Guteša zo služby za transfuziju krevi ohňohlascom dodelila pripoznanie za okremné zakladanie, ktoré prijal Naďfeji. Kulturno-prosvitné društvo DOK včera večer u prostorijách Valalskej čitalni otrimalo literatúrny večer z nahody 2 švetov, Sv. Valentína i Sv. Trifuna. Promovované i 19. číslo časopisu Erato nad Kocurom. Večer otvorila Aranka Medješi, čitajúci príhodný text o Trifunovi i Valentinovi, a potom u Eratu bešedoval profesor dr. Mihajlo Fejsa. Svoje literatúrne díla na tému ľubovi čítali poetové zo Skocura, Ruského Kerestura, Verbasu i Bačkého Poľa. Po zakončeniu programy bol organizovaný koktel, na ktorým hosти mali nahodu koštovať víno.